30 stvari koje sam naučio za 30 godina života, objašnjenih u 30 sekundi. Ovo je part 11, vreme kreće sad. Što veće očekivanje, veće je razočarenje kad se nešto ne dogodi ili manje oduševljenje kad se nešto desi. Na primjer, ja kad sam došao na ovo putovanje, očekivao sam da ću biti na plažu svaki dan, a dočekala me kiša i ružno vreme. I sada sam tužan zbog toga. Ovaj primjer sa početka nije kako treba da bude. U startu nisam trebao da imam veliko očekivanje, jer posle mogu biti samo razočaran. Ako imaš male ili nemaš očekivanja uopšte, sve što se desi može biti pozitivno i ukupan osjećaj može biti bolji. Također, ne smemo očekivati od drugih ono što bih ja uradio. Ono što je meni normalno, drugima možda nije. Kada prestanemo da očekujemo da ljudi budu kao mi, manje ćemo se razočaravati. Da se vratimo na primjer, iz ovog klipa se vidi da sam uspeo maksimalno da iskoristim odmor i super se provedem, iako vreme nije bilo idealno. Prema tome, kontroliš očekivanja, bit će ti posle lepše, a ja ne očekujem da me zapratiš, ali ću biti super oduševljen ako to uradiš.